Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kama mlivyosikia jina lake ni Anisi. Anashukuru Mungu kuwa yuko mahali hapa siku ya leo. Hii ni siku ya pili kusimama hapa. Nafikiria kwamba kuna wale wananifahamu kanisani. Kuna wale ambao wananikumbuka. Katika viongozi naona hata na wengine, na Bwana wabariki. Nafurahi sana jinsi ninavyokuwa hapa, naona kanisa imeendelea na vitu vimebadilika. Ariko cyo nashaka kubwira abanzi abanyibutse nuko kijagiye nakazi nakora usikomora. Ninachotaka kuwaarifu wale ambao mnaona ni kwamba kazi tulikuwa nikitenda sio ile natenda tena. Ubuye mura ibi bikorwa mu munana mu murunga. Hivi ninatenda kazi hizi mnazoona nikifanya kwa muda huu. Leo imani kaenda. Sasa na Bwana awabariki. Tunakusakisha kwa imani kufanya mtu yuko alifuti. Tunakwenda kuchangia neno la Mungu kwa muda mchache kama walivyoeleza. Na kuanza leo umuntu akasigurira akile Biblia y'Igiswahili kumeakufikira ngo abatumbi Kiswahili batekunyuma. Ninapenda kumsihi huyu mtu anayetafsiri afungue Biblia yake ya Kiswahili ili wasioelewa Kiswahili wapate kusikia. Leo jambo kusangira kwa munsi mu zako mu kitabu cha Korintho. Neno tutakalochangia leo waliko katika waraka wa pili wa Mtakatifu kwa Korintho. Kwenye sura ya 13. Kwa shairi yake ya 11 tu. Tutasoma hata mahali pengine, lakini itajaribu kwenda haraka. Nikasome mu Kirundi, anaweza kusoma mu Kiswahili. Nitasoma kwa Kirundi naye atasoma kwa Kiswahili. Abikorino bakabindisha kichaka cha Abikorino tunataka murongo wa 14. Waraka wa Paulo mtakatifu wa Korintho kwenye sura ya 13 na mstari wake wa 11. Aravuga ibisiga ibene data muganuke mutungane rwose mwemere guhanurwa mubuze imitima mubane amahoro n'Imana nyina amahoro izobana namwe. Amen. Amen. 13 igice cha 13 umurongo wa 14. Asante. Wakorintho wa pili sura ya 13 na kwenye shairi yake ya 13 kwenda 11 mwanaladi na andikwa hivi: hatimaye ndugu, kwa herini mtimilike, mfarijike, nieni mamoja, mkae katika amani, na Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja nanyi. Amen. Yesu ashimwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Twese tulingaa kubima. Sote tu mahali hapa kwa ajili ya Mungu. Kama tunakene imani, tena tunahitaji Mungu. haiko kukira kubane nasi. Lakini ili Mungu awe pamoja nasi, hivi sasa kuna yale yanatakiwa. haliho icyo gutungana gose. Kuna yale ya kukamilika sana. Abantu kwemera guhanurwa na kukubali onyo. Ili jambo lyo kwemera guhanurwa, neno hili la kukubali kuonywa, abantu baronka izima prozo munsi bajumbe. Hawa watu wanakwenda kupata vyeti leo wayavisikie. Nabaza kuigaruka koka. Nitalirudilia kwa maana nyingine tena. Kama sikia babali wose baronka maprozo. Na sio kwa hawa watu watakaopata vyeti. Ni neno letu sote. Na wale walioyafanya hata tangu awali. Na wale wanalofundisha. Na wale watakaopiga saini kwa vyeti tutakaopata. Na wao wanaitwa kufanya nini? Kukubali kuonywa, na kuishi kwa amani.
atakuja hapa na kuwa pamoja nasi. Ibyo bitabayeho bikunda yuko dushobora kuimana tushobora Imana. Kama hayo hayapo hatuwezi kumuona Mungu. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kanisa majambo mengi alikuwa ndabona mwenga umwanya hakubaho. Nilikuwa nayo maneno mengi lakini naona muda utakuwa finyu sana. Ariko kandi ashaka nje mu mishingi. Ila nimependa niingie hata kanisani. Iyo abakozi b'Imana cyane umuntu abose impapuro agahanurwa. Wakati watumishi wa Mungu ama mtu anayepata vyeti hivi haoni, bimutera kuimba kubusa. Inamletea kujitukuza kwa bure. Alishira Yesu kwa rosi mapuro. Anajinua kwa kuwa amepata vyeti. Akama jambo yote kubera muhariza. Anasema maneno yote kwa sababu hawezi kumbishia. Akisema mapuro nawe na kufite wewe ubao. Ana cheti na wewe huna, je utasema nini? Ndiko ndabeje. Ni uongo. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Kandi ndio nawe bikinga ukambi kubatumbiliza. Na tena hayo nayo yana matukio mabaya kwa wasikiao. Kandi ndio tunataka tunasoma ariko tusome tukaruka. Tukemo mu wako chete chake ya Wakolosai. Tukisoma pale katika waraka wa Paulo mtakatifu kwa Wakolosai, kichwa chake ni mrongo wa 18. Sura ya 4 na mstari wake wa 18. Yanga nikakunda kusoma. Mniwe radhi nitasoma. Abikolosai kichwa chake ni mrongo wa 18 Abrahamu. Habira mweka wa Kristo twebe abakristo. Yaani tunaambiwa sisi wa Kristo. Hapa kwa haki umuntu aragunga imbere yayo nuko yigombe ubwiwe. Ayibagungishije kwicisha bugufi no gusenga abamarayika, aguma mu byo yabonye gusa, atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kameremere kiwe. Wakolosai sura ya 2 kwenye shairi yake ya 18. Ili ndio jambo inaandikwa hivi: mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika, akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Ijambo ry'Imana riganisha abumva ba Kristo kugira ngo bumve nihagira umuntu atayicisha bugufi, ari abantu batayicisha bugufi, basenga abamarayika, bavuga ibyo babonye ko bafite impapuro cyangwa ko hari n'ibindi babona, ibyo bibatera kwihimbariza ubusa, bibaga biterwa n'ubwenge bwo muri kamere yabo. Yaani ilibudi kwa Wakristo kwa wakiona watu ambao wanakuja mbele zao wakijisifu, wakijivunia vyeti walivyopata, wanajivunia bure. Hivyo vikatuma Wakristo ataki kuliko barumba. Hiyo itasababisha Wakristo hawasikii lolote. Sasa shimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Kubera ubwenge bwiwe, kwa ajili ya akili yake. Ingora ahantu hose kubera yuko abantu benshi barozikapo wanashaka, benshi barasabuye n'amashengero. Watu wengi waliopata vyeti miongoni mwao wamebomoa hata makanisa yao. Kubera wakatipara bibi. Kwa sababu wanasema nasi hayo tumejifunza. Yaani ya Roho Mtakatifu hayamo tena ndani yao. Abantu bahamagawe n'Imana bumvise ijwi rya Mwemuyera nta kibanza bakiruma. Yaani watu waliitwa na Mungu wamesikia sauti ya Roho Mtakatifu, hawana nafasi ndani yao. Ukakuta sasa vile vyeti vinawasababishia kujivunia bure. Ila havikomei hapo, hata wanaopora na mambo yenu, kwa sababu vimo akilini mwao. Ndio sababu neno la Mungu linatuambia kwamba eti kusiwe atakaye wanyang'anya thawabu yenu. Je, thawabu hizo wanawanyang'anya namna gani? Yawezekana mtu aombe ama amini na anaamini kwa bure. Na tena mtu anaomba lakini anaomba ya bure tu. Anaamini lakini anaamini kwa bure.
huwa tunaona katika Injili ya Mathayo igice cy'indwi umurongo ubutumwa bw'Yesu na Marko igice cy'indwi umurongo w'indwi. Tunaona katika Injili ya Marko n'urupapuro rwa 49 mu Isezerano Rishasha. Marko indwi ku murongo w'indwi. Marko 7:7. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tasoma kwa jina la Yesu Kristo. Haravuga ngo basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezweho n'abandi n'abantu. Munanyama icyo Imana yageze murakireka ngo mwumvire ku migenzo mwabwirijwe n'abantu. Iyo umuntu aretse icyo Imana yageze ariyo Biblia, kama mtu anakengeuka amri za Mungu ambazo ni Biblia, bituma senga Imana asengera ubusa. Inamsababisha wakati anaomba bure. Murano madini turongo katika haya sehemu tunayoongoza na mimi miongoni, agenda rongo naye ni kiongozi wa dini, ariko sinifuza kwibidini, ila hatamani liwe dini. wala tutamatike kwa yachu, tumejifunza sheria zetu, amalekele madotreniye, yani sheria za ndani amakati na orodha ya kanisa. Ibyo bikaba ibintu haya ya kuongoza kanisa. Ishengero kurongorwa n'ijambo ry'Imana, kanisa kuliko kuongozwa na neno la Mungu, au kurongorwa na Mungu kuliko kuongozwa na Roho Mtakatifu. Umuntu atangatinya kusumbua Imana. Unamkuta mtu anamuogopa mchungaji kuliko kuogopa Mungu. Unatinya kusumbua Imana. Mtu unakuta anamuogopa aliyepata cheti kuliko anavyomwogopa Mungu. Jambo ni wale wako wasengera ubusa. Ndugu zangu, neno la Mungu linasema wananiomba kwa bure. Ila wale kutaka kumanya ulikushengera cyose uri kusengera ubusa. Ni uzuri sana kuwa kanisani kila siku ukiabudu Mungu kwa bure tu. Kubera yuko harimo abantu ubusa batuza n'ibyakamere mbere yao. Kwa kuwa kuna wale wanajivuna bure, wakituletea yale mambo ya tamaa zao. Yesu ashimwe sana. Amen. Usome mu gitabo cya Mikorinto igice cya 15 cya Mikorinto 15 umurongo wa mbere. Ukisoma pale katika waraka wa Paulo mtakatifu kwa Korinto sura ya 15 mstari wa kwanza, umurongo wa mbere haravuga ngo basoma bizina rya Yesu Kristo ngo bene data baramenyesha ubutumwa bwiza uko nababariye, namwe mukabwakira kandi mukabuhagararamo kandi mubakizwa nabo, asaba muti mufashe nk'uko nabo babwiriye shiti mwoba mwizereye ubusa. Basi ndugu zangu na waalifu ile Injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Hili jambo ukaba twabonye yerekana ko umuntu ashobora gusengera ubusa. Mara tubonye jambo yerekana ko umuntu ashobora kwizerera ubusa. Mara kwanza tumeona kwamba mtu anaweza akaamini bure, hivi napo tunaona kwamba mtu anaweza akaomba bure. Mara mashacha. Amen. Ikienda ko wizeye nuko wizeye ijambo ryanditse. Kinachoonyesha kwamba unaamini ya kwamba unaliamini neno lililoandikwa. Hapana kwizera ibyo mwana unakubaliye, pasipo kuamini yale unaambiwa na mwanadamu, kuko bimuteye ko yimba ubusa bivuye mu bwenge bwiwe. Kwa kuwa yeye anajisifu bure kutoka ndani ya akili yake. Abo bantu mko wabo nada mko bamenya ariko ujana kusaba bene data barozizo makuru. Igihe cyose baje berishengero ntihagire aya majambo mutoka kwa zi. Yaani hao watu mtawaona, lakini ninalotaka kuambia hao ndugu ambao watapata vyeti hivi wasiwe wanajivuna kama wenye waliyasomea. Kuko ibyo bishariki umuntu amushira ku mutima kwa zi. Kwa kuwa mtu ninamsababisha na anakutia ndani ya roho yake, kwa kuwa wewe umejifunza hayo. Ayo ni byiza yuko ko babyize babibona kandi babyumva yuko turabivuga. Ni vizuri kwa kuwa umejifunza hayo wayaone na wasikie kwamba
kwamba uko unanena. Abantu bakavuga ati koko ujya mbona n'ijambo ry'Imana. Na watu wakasema hakika yule mtu ana neno la Mungu ndani mwake. Bari kubatera ubwoba Bila kuwatishia. Yesu ashimwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amajambo ni menshi ariko kandi usomye mu Galatia igice cya mbere maneno yalikuwa mengi, na ukisoma katika Wagalatia sura ya kwanza kwenye sheria 8 na majambo yerekana ingene ni maneno yanaonyesha umuntu ashobora kwihimba ubusa. Mtu anaweza kujisifu bure, akazana mbele n'ubutumwa butari bwo, akaleta na ujumbe usiokuwa kweli, bigatuma abantu bizera ubusa, na ikasababisha watu wanaamini bure. Ariko tayari abo bantu baramaze kupumwa, lakini watu hao tayari wamelaaniwa. Kuna watu wanajinasibu ya kwamba wanahubiri Injili na tayari wamekwisha laaniwa. Tusome ngabo wa Galatia 8 igice cha 8 tukisoma hapa wa Galatia sura ya 8 kwenye shairi ya kwanza. Sura ya kwanza kwenye shairi ya 8. Ariko naho Yehova ari kwembe cyangwa umumarayika avuye mu ijuru ababari ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye arakavumwa. Mmesikia? Igituma arakavumwa kubera wanasema anajua kwa nini? Kubera bituma ishengero ryizera ariko ryizera ubusa, lakini inasababisha kanisa linaamini bure. Ariko uwo urumva umukozi w'ikibaba kitegwe, mnasikia akakushiramo ibyizigiro, anakutia matumaini, ariko kabisa atabizokushika, ana matumaini yasiyokufikisha nafasi, kubera yuko atari ubutumwa butari, kwa sababu anakuletea ujumbe sio kuwa wa kweli. Bene data muwe maso, wa ndugu zangu mkeshi, tusenge Imana muzi, tuombe Mungu mnayemfahamu, kandi mwizere ubutumwa bwiza iyo jambo ry'Imana, na muamini Injili ambayo ni neno la Mungu. Niagire umuntu abanyakimbera yayo kubera ubwenge bwiwe, kusiwa mtu atakayewanyang'anya thawabu yenu kwa ajili ya akili zake. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Tusubiye rero aho twatangure muri Korinto ba kabiri 13 murongo wa 11. Tukirudi pale ambapo tumeanza katika waraka wa Paulo mtakatifu wa Korinto, aravuga ngo niemere kuhanurwa, unasema eti nikubali kuonywa. Anasubiye rero kuri bakozi b'Imana baronka impamya bushobozi uyu munsi. Hapa sasa nawarudilia wale watumishi wa Mungu ambao watapewa vyeti leo. Nimba mutahora muhanurwa, kama mlikuwa hamuonyeki, uyu munsi mutangure kwemera guhanurwa. Leo muanze kukubali kuonywa, kuko umukozi w'Imana canke naho waba bimeze kutudahanurwa, kwa kuwa mtumishi wa Mungu hata uwe wa kiwango gani kama huonywi, Biblia ivuga yuko ubwenge ubufise butagirwa inama ari ubwenge bw'abadayimoni. Yani Biblia inasema kwamba akili unayo ambayo haikubali shauri ni akili ya kishetani. Mushaka mubisome. Mukitaka hata mubisome. Yakobo yanditse 3 umurongo wa 17. Katika Yakobo 3 kwenye shairi yake ya 7. Uri? Okay, sawa. 3:17 reka ndasome. Acha nisome. Havuga ngo wari ku bwenge buva mu ijuru. Umbiriza, ubwenge buva mu ijuru. Inaandikwa hivi, lakini hekima itokayo juu, icambere kwanza buratunganye, ni safi. Aho naho sindasoma. Hapo nacho ndavuga ko sina la kueleza hapo. Kandi nubwo amahoro, tena ni amani. Aho sindavuga naho nyene. Na hapo sitaeleza mengi. Urengenga, ni ya upole. Naho sindavuga byinshi. Na hapo sitaeleza mengi. Bukunda kugirwa inama, tayari kusikiliza maneno ya watu. Nao nagomba kuwarudia. Ni hapo nimependa ubwenge buva mu ijuru, akili kutoka mbinguni. Umuntu afise ubwenge buva mu ijuru, mtu anaye akili ya kutoka mbinguni, yemera kuhanurwa, anasikiliza maonyo. Rero mwene data mwemere kuhanurwa kwenu. Sasa wandugu zangu, mkubali kuonywa tangu leo. Ndabizi neza ko abantu bikomeje. Najua kwamba kuna watu kabisa wamejikakamua. Umenga n'Imana nalisho yokugirira atavyemeye. Unadhani hata Mungu hawezi kukutendea jambo pasipo yeye kukubali. Imana fashe cyane.
Mungu atusaidie sana. Ashiteko leo no rupapuro bica bikomera. Akiongezea cheti hiki sasa inakuwa zaidi. Nta manuro mubarira. Hauna la kumuonya. Ni unamuvugishije ibara byariguye. Hata ukipenda kuzungumza naye ni shida. Akabara baronse imana ya bushobozi. Na kuna wengine wanapata vyeti hivi batisa abantu babarongoye kumbe batagiye no kwishuri. Na watu wanaowaongoza hata hawakwenda shule. Abo bobo nabahaye pole kuko ndazi ko banagowe. Hao kabisa na waambia pole kwa sababu wataona wao. Ivyamwezi byo bahongoye cyane ngo yako oya babati wewe tari ya wena hapo. Yale ya kusema ngo ya roho wamefunuliwa atamwambia baba yanda huko bwana hauna shahada. Ivyo niyo mwana muherere ni mutoko bwana nababwiye. Mkiyaona hayo mahali mlipo msiseme ya kwamba nisikuambia. Kuko hizi mapuro zirakenewe. Kwa kuwa vyeti hivi vinahitajika. Wanashaka na leta tisaba. Hata na serikali pia inahitaji. Aidha mzije kubikigwanisho. Lakini visiwe silaha. Nizibi bigwanisho zisiwe silaha. Hao tubivuze ndani kwa mumisi za tuzokumva induru. Japo tunayanena najua siku zijazo tutasikia fujo. Mama kashacha. Mungu atusaidie sana. Tuembele kwa Mungu. Kubali kuonywa. Paulo aliandikira Timotheo. Paulo akamwandikia Timotheo. Akamwambia ati Timotheo na ngukumbe. Akamwambia Timotheo na kuonya ubaki. Na kuke ngukumbe muri Efeso. Nimekwambia ubaki mu Efeso. Kugira ngo uteshe abantu. Ili uwakataze wale wengine. Wajibigisha kuchiri ukundi. Wasifundishe mafundisho ya kinyume. Kutesha bisigura kubuza. Yaani kuwakataza ni kuwakomesha wasiendelee. Imani kashacha. Amen. Twende na rafiki imana ukuri. Sisi kama watumishi wa Mungu wa kweli twahamagariwe gutesha abigisha ukundi. Tumeitiwa kuwakataza wale wanaofundisha ya kinyume. Kandi na twende iyo twigisha ibitari byo tugendera guteshwa. Na sisi pia tunapofundisha ya kinyume tukubali kukatazwa. Wale bantu leo batembera guteshwa. Kuna watu ambao hawakubali kukatazwa. Wamubarira ibintu ukimwambia vitu niyemera guteshwa. Hakubali kukatazwa. Mano kashacha. Mungu atusaidie sana. Hari abantu maze kubona bagateshwa. Kuna watu ambao nilishaona hawakubali kukatazwa. Hano bamwe kuna wamoja wao. Ega natwebwe abarongozi ndiduteshwa. Hata na sisi viongozi mara kwa mara hatukatazi kitu. Nibaza ko byoroshe ko duteshwa bigakuru. Unafikiria kwamba ni rahisi kukatazwa na tunakubali? Imanda bivuga araho umuntu ashaka aritara tuvuga abarongozi kandi tutavugwa. Hapo niko nasema, lakini kuna wao wanasema anatusema sisi viongozi na sisi si vizuri kutusema. Rimwe na rimwe haraho twihenda. Mara kwa mara kuna wakati tunajidanganya. Tukibaza yuko umwanya turi ngaha umenga tuvuye mwijuru twasize twugaye ivyumba twaba dutahaye. Unadhani tumetoka huko mbinguni tumeacha tunafunga vyumba vyetu na tutarudia huko? Basha hapa ngana mu Ruziba ndahazi. Najua kwamba nikitoka hapa nitaingia nyumbani mwangu kule Ruziba na pafahamu. Ariko munsi natashe mwijuru sinzogaruka. Lakini siku nitakwenda huko mbinguni sitarudi tena. Ico gituma dukwiye kuvuga ukuri. Ndio sababu inatubidi tuseme ukweli. Tukemera guhanurwa. Tukubali kuonywa. Tukemera guteshwa mu gihe turiko dukora bitari byo. Tukubali kukatazwa wakati tunatenda isivyo. Rero bene data. Sasa ndugu zanguni, mugira muronke impapuro ambao mnakwenda kupata vyeti, ndabahaye kwanza felicitation. Mu Kirundi mbere ni felicitation. Kwanza nawapongeza. Ndabakeje. Yaani nawapongeza. Ariko mwemere guhanurwa. Lakini mkubali kuonywa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Paulo yaronse ubutumwa bwiza inyuma y'abandi. Amepata habari njema baada ya wengine. Ariko Petro niwe Yesu yabwiye yuko aribuye. Ndiye Bwana Yesu amemwambia kwamba ni jiwe. Kandi kuri iryo buye ryo kubaka ishengero. Yaani amemwambia kwamba ni mwamba na kwa hiyo mwamba ndipo atalijenga kanisa. Nubwo abadutwaye iryo jambo bache bamwe yavuze ko azubaka eklezia.
bongo yabo. Wete amesema kwamba atajenga eklesia, na hiyo ni uongo mtupu. Ishengero, yani ni kanisa. Uyu mtu huyu Petro ali kumwe na Paulo. Petro akiwa pamoja na Paulo, abayuda ni wabo baraje, wayuda wa kwao wamewajia. Ariko nabonye Petro akagomba, lakini wakimwona Petro akataka kudasangira n'abatake kandi barabasangira na kutokuchangia na walio na wasiotahiriwa, na mbele walikuwa wakichangia. Kusoma abi Galatia 2:11. Ukisoma wa Galatia 2:11 havuga ngo yuko yamugishije impaka ibona mubona tubati wewe. Reka tuwasome. Inasema ijambo limara tutakutugumviriza. Neno la Mungu ni vizuri tulisikilize. 2:11 havuga ngo ni urupapuro rwa 2013. Abi Galatia igice cya 2:11 havuga ngo Galatia 2:11 avuga uko yaharibije Petero. Uyu ni Petero kumwe na Yesu. Huyu ni Petro alikuwa pamoja na Yesu. Niko Paulo ntiyabonanye na Yesu. Ina maana Paulo hakumuona Yesu. Lakini munyumbe neza hano hano. Munisikilize vizuri. Huyu Paulo niwe Sauli. Huyu Paulo ndiye alikuwa akiitwa Sauli. Izi numa za Yesu yarazihanye aranazica. Mitume hao wa Yesu amewawinda sana hata kuwaua kawaua. Biblia inaelekana yuko igihe bica Stefano yawe yarapowe ngao. Yani wakati wamemuua Stefano, Biblia inaonyesha kwamba naye alikuwa pale kando. Kandi wewe alishikikiye. Na alikuwa na yeye kabisa anayaunga mkono. Ariko igihe kiragera, ila muda ukatimia, Yesu birahurirana. Yesu Kristo yakamfikia. Akamtuma. Ariko huyu Petro yasangiye na Yesu, alichangia na yabanye nawe, ameishi yigishijwe nawe, baragendanye, wametembea pamoja. Ariko haragera igihe uyu muntu yananawe mu nyuma. Ila ikawaidia muda mtu aliyeitwa baadaye aramutesha, akamkataza. Ubuwe bwamutesha umuntu. Hivi sasa ili mkataze mtu amaze kuba yitwa kwa mukozi w'Imana, na tayari amekwisha kuitwa ni mtumishi wa Mungu, yarose n'urupapuro, amekwisha pewa chete hiki, akabara ati mwana wewe ibinda bikoze imyaka 30. atakwambia mtoto haya anatenda miaka 30, ukijicwe higa yejo na wewe unaokoka hapo uje kumbuza, unakuja kunikataza. Ariko ngavuga ngo, lakini hapa kunasema hivi, ariko Kefa niwe Petero aje Antiokia mugisha impamvu ko namubone kuko yari ndibimutsindisha, kuko abavuye kwa Yakobo batarashika yasangira n'abanyamahanga, ariko bashitse ariyonjorora arabanena kuko atinye abo mu bakebwe. Abi Galatia 2:11. Wa Galatia 2:11 inaandikwa hivi: lakini Kefa alipokuja Antiokia, nalishindana naye uso kwa uso, kwa sababu alistahili hukumu. Kwa 12, kwa maana kabla hajaja watu kadha wa kadha waliotoka kwa Yakobo, alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa, lakini walipokuja wao akarudi nyuma, akijitenga, huku akiwaogopa waliotahiriwa. Yesu adufashe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Bene data, twese twemere guhanurwa. Ndugu zangu, ni sote tukubali kuonywa, twemere guteshwa, tukubali kukatazwa. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Twemere guteshwa, tukubali kukatazwa, twemere guhanurwa, tukubali kuonywa. Iyo tutemeye guhanurwa, usipokubali kuonywa, tuba turiko turakorera Imana, hatuko tunatumikia Mungu. Imana ifashe cyane. Mungu atusaidie sana. Abantu bamwe nabonye, kuna watu wamoja niliwaona, baze kubona ariko n'abandi bandazi ko bamaze kubibona. Mimi niliyaona na wengine nafikiri tayari wameyaona. Abantu bitwa abamama.
Kuna watu ambao ni wa abamama. Haleluya! Abamama yumuteshe ikintu. Mama ukimkataza kitu, ramura ati ndagomba utamuntu nabonye mutamu nabonye mugendana. Utaki singe zombi nimuzoswe kugenda. Ati yule mama nimeona mnatembea pamoja naye. Ana tabia ambayo usiendelee kutembea naye. Ati jetu akacha kwisha ati jetu sinzomuheba. Akakujibu mimi sitamwacha. Utijari byiza kumureka kuko biboneka nabi. Ukamwambia ni vema umwache kwa kuwa inaonekana vibaya. Akahora kiyumvira, akanyamaza na kujifikiri. Ni wali nzosurirayo, akakwambia ndo kwa naka nzotareba, sitarudi, ndo kwa naka nzotareba, ndo kwa naka nzotareba, na kwa fulani pia sitaenda kwake. Siko bimeze, si ndivyo ilivyo. Hariho rero n'umukozi w'Imana, kuna mtumishi wa Mungu naye pia ushobora guhanura umurongoyi, waweza kumuonya ukiwa kiongozi wake. Iyo mandura yumvise ahitamo kuja gushingirini. Akisikia onyo hilo anaamua kwenda kulitia lingine kanisa. Atanyumva mazwa muhamagara ngo ni Imana iramuhamagara. Akasikia masauti ya mmoja anasema nayo n'amajwi y'ubugararici. Kumbe ni sauti za ukaidi. Umukuru w'abagararici ati twakubonye wewe uri wacingo. Na mkubwa wa makaidi anakuita tumekuona wewe uko wetu kuja. Dushirire abandi bantu tubonone kubera turabona wewe umukozi wacu. Tukusanyie wengine watu tuwaharibu, tunaona wewe mtumishi wetu. Hizi mambo leo zinafasha kechi. Onyo hizi sasa zinasaidia mara nyingi. Iyo zitakoreye Imana zitakorera shetani. Kama sio kutumikia Mungu ni kutumikia shetani. Na hacu rero kuba maso. Ni nafasi yetu sasa kukeshea. Ngomba nangize ndabona kumenga ndabarana. Nataka nimalize, naona kwamba na wachoshi. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Paulo kandi yandika Galatia. Tena Paulo amewaandikia wa Galatia. Ariko arababwira ibyamushikiye. Akiwaeleza yaliyomfikia. Twashaka kuisoma mu Galatia igice cya 2 mu mwaka binyene. Waweza kusoma wa Galatia sura ya 2 kwenye shairi yake ya 2. Havuga ngo inaandikwa hivi. Umutwe w'amajambo ngo Paulo avuga ingene yemewe na Yerusalemu ko ari intumwa. Yani kichwa cha maneno nasema jinsi Paulo alivyoeleza jinsi alivyokubaliwa na watu kama yeye mtume. Umurongo wa 2 avuga ngo shairi ya 2 inasema hivi. Kandi naduze kubwo guhishurirwa. Nami nalikwenda kwa kuwa nalifunuliwa. Ngombe mbere ku murongo wa 2 ntacu. Hata tuanjie basi kwenye hahise imyaka 10. Kisha baada ya miaka 10 nongera kutuga na Barnaba kandi na Tito ndamujana. Ariko umurongo ushaka ni wa 2. Nataka ni ya 2. Ngo kandi naduze kuko guhishurirwa mbashira imbere ubutumwa bwiza mvuga mu banyamahanga. Ariko mushira imbere y'abashimwa twiherereye. Intumbero ako nakuchite kushikaza ko zonye muri Biblia. Hayo hayandiko Biblia ni kenye naongeza. Ngo sinirukira ubusa cyane simbe narirukira ubusa. Tutasoma wa Galatia 2 kuanzia kwenye shairi ya kwanza inaandikwa hivi. Kisha baada ya miaka 14 nalipanda tena kwenda Yerusalemu pamoja na Barnaba. Nikamchukua na Tito pamoja nami. Pili, nami nalikwenda kwa kuwa nalifunuliwa, nikawaeleza injili ile nihubiriyo katika mataifa, lakini kwa faragha kwa hao walio wenye safi, isiwe labda napiga mbio bure au nalipiga mbio bure. Imani ifashe cyane. Bwana saidie sana. Paulo na mwemu yeye. Paulo akiongozwa na Roho Mtakatifu. Akapatikana ngende sana moja abantu na Yesu. Akasema acha niwaendee wale watu walikuwa pamoja na Yesu. Ndabashira imbere ubutumwa bwiza mvuga. Niwapelekee injili ninayoihubiri. Intumbero afise yari. Shabaha alikuwa nayo ilikuwa ipi? Kugira ngo ntasange ariko yirukira ubusa. Ili asikute anakimbia bure. Cyane ngo asange yari yirukiye ubusa. Ama
ajikute alikimbilia kule. Ivyo vyatumye agenda i Yerusalemu. Haya yamesababisha anajielekeza Yerusalemu. Ikibazo dufise n'ingorane dufise uyu mwanya. Shida na matatizo tunazo kwa muda huyu. Abakozi b'Imana ntibamata ntibababazwa nuko bashobora kwirukira ubusa. Watumishi wa Mungu hawasikie uzuri kwa kwamba waweza kupiga mbio kule. Cyangwa bababazwa nuko baba baribukira ubusa. Ama hawasikie kile kwamba waweza kuwa wamepiga mbio kule. Nico gituma badateshwa. Ndio sababu hawakatazi. Kuko kwirukira ubusa birabaryohera. Kwa kuwa kupiga mbio kule yanawafurahisha. No kuba baribukira ubusa birabaryohera. Kwa kuwa walipiga mbio kule pia yanawapendeza. Rero bene data, sasa ndugu zanguni, bakurongo na Mungu yera. Muongozwe na Roho Mtakatifu. Nagi uko kwirukira ubusa. Pasiwe yule atakayepiga mbio. Dukorera Imana, dukorera ubusa. Haina mafaa kumtumikia Mungu na tuwote hano kwitwaza impapuro bakazokorera Imana. Waweza kuwa tunapoteza wakati tuliko tunamtumikia Mungu. Tukifika huko mbinguni wanatuambia tokeni enyi watenda mabaya. Yanaweza kuwa kila siku uweke hadharani injili unayoihubiri uionyeshe watu. Usijikute umekipiga mbio bure. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Amen. Reka ndangirize kuno murongo uri muri Timoteyo igice cya 2. Namalizia Timoteyo wa 2 igice cya 2 murongo wa 5. Ya Timoteyo wa 2 sura ya 2 na mstari yake ya 5. Handitse ngo kandi iyo umuntu arushanwa ntahabwa igitsibo citi arushanijwe nk'uko byagezwe. Imana idufashe. Amen. Ivyo turimo ngaha ni higanwa. Yale tuko ndani hapa yani ni kushindana. Iyo higanwa amategeko yake ni haya. Mashindano hayo sheria yake ni Biblia. Imana washacha. Bwana saidia sana. Yani ndio sheria ya uongozi. Tutaweza kuhiganwa mu byo dukora muri buno butumwa turiko turavuga. Tutaweza kwisunga Biblia. Sharti tushindane na tujikiti kwenye Biblia. Higanwa tulipo kuja mwiju. Yani mashindano tulio ndani ya kwenda mbinguni. Amategeko yake alikuwa muri Biblia. Sheria yetu iko katika Biblia. Izi mpapuro turonka kutufasha. Vyeti tunavyopewa ni vya kutusaidia kugira ngo dushobore kudushikana mwiganwa neza, ili tuweze kufika katika mashindano vizuri. Paulo agomba nakubitanye ibipfuza ariko sinzi ndakubitanye ibipfuza ariko simugira gute. Paulo akasema nimepigana kwa ngumi lakini sio kwa nini? None kubera ko umuntu wakubitanye ibipfuzi ahusha kandi akiriyo. Kwa nini mtu anaweza kupigana ngumi akikoze na tukiri bazima twatafise uburyo bwo guhindura, tungali hai, tuna namna ya kubadili, hanyuma tukaja mu ijambo ry'Imana kugira ngo Imana rivuge, na tunatembea kama jinsi neno la Mungu linavyoeleza. Bene data, ndugu zangu, nasubiye kubabwira ati, nawaambia tena kwamba nabakeje ubugira kandi, nawapongeza kwa mara nyingine tena, ariko cyane lakini zaidi niemere guhanurwa, mukubali kuonwa kandi ngo mubane amahoro. Eti tena muishi kwa amani, mubane amahoro, muishi pamoja kwa amani. Hivyo bitotuma Imana n'amahoro ibana natwe, na haya yatasababisha Mungu mwenye amani anakuwa pamoja nasi. Sindabizi ko tubanye amahoro, sijua kwamba tunaishi pamoja kwa amani. Haraho tuvyibaza ko tubanye amahoro ariko bidakunda. Kuna wakati tunafikiria kwamba tunaishi pamoja kwa amani lakini haiwezekani. Imana mashocha. Mungu atusaidie sana. Narangije naona ko bahagurutse ariko namaliza naona tayari wamesimama. Igituma okwe ko tutabanya amahoro. Kinachosababisha tunajiuliza kwamba hatuishi kwa amani. Naona hapo ya mashengero menshi. Naona hapa kuna viongozi wa makanisa wengi. Tupate mwe mubaronzo rupapuro tukamwe turogo ishengero munaanza gukora ibi wao. Tukimchukua mmoja tunamkabidhi mwingine eti huyo atumikie kwako. Noni baje kwigizima. Si wanaweza kufundishwa Mungu? Waweza kumpokea? Utampokea? Awe tubanye mahoro. Hapo sasa tunaishi kwa amani. Imani yaenda juu. Wabariki.
Imana yezagire umukozi w'Imana. Mungu abariki mtumishi wake N'ishengero ryumvise ubutumwa na kanisa linalosikiliza natwebwe abakozi na sisi watumishi. Reka tuhe kazi umukozi w'Imana asenge kubwira ijambo. Acha tumkaribishe mtumishi wa Mungu aombe kwa ajili ya neno hili. Mana igira neza, Imana y'ukuri, Imana y'imbaraga, Imana y'imbabazi, uhe umugisha umukozi wawe umaze kutuganirira. Natwe tumaze kumva ntiwe gusigisha amatwi kubonera ukundi igira icyo tubikuhindura muri twe. Turakwereka abanyeshuri baza no gufata impamyabushobozi kugira ngo bibe byasa amakaratasi baza gufata, ahubwo kiri ikintu ikimenyetso cy'icyo bagiye gukorera hanze aha ngaha. Turakwereka abayobozi bari aha ngaha ko twishizemo kugira ngo udukomeze udushiremo umutima wo kwicisha bugufi, kugira ngo mu gihe cyose umukozi w'Imana yavuze dukomeze twumve impanuro, kugira ngo dukomeze ubwami bw'Imana. Mu izina ryawe dusenze, amen. Yesu asifiwe. Bwana Yesu nashimwe.